A very good evening. Norris window ki dialogue assuming tabi punamokpo han bamakta da dongi host HEEYAILEIMA tongbram na punamokpo taram nokcha bogaloine na ikokno na kurumjari. Ngasi Norris window na khana nei ne nagidongta pokachari bangasi topic NDA United in Manipur new government loading hariba topic asini. Kogi haukiba February ki tang taraga hundoi dagi Manipur da President rule thamduna kogi Manipur ki assembly si suspended animation da thamli. Adumakpu haukiba imshakaishagi numitta kogi tongan ba miyam ge pressure dagi lairiba kogi game kogi number game de yengaga BJP na adumak absolute majority oidana lairiba sumlaba political party mana kogi popular government ama semba ngamdabasi yamna laibak thiba ni haidana miyamna pressure supinari masigi chairak asida ra nahan yimsakaisha nimit asida hairiba tongan ba kogi NDA ga kusamna chaliba sigumlaba tongan ba political party NPP JDU madi BJP gi tongan ba kogi political party tarana represent tawduna kogi hairiba kogi NDA da yauri political party singi BJP na luching ba sigumlaba miyoi kunthra ga mari kogi representative nifu ga mari na kogi popular government ama sembada ayaba PBU makoi pulamag yari haidana Manipur gi governor Ajay Kumar Bala unaki adumakpu makoi na thamlakpagi warol gi matung ina hairiba makoi nifu mari gi manung sida kanana chief minister oigadagi habedugi matang dudi koi gi higher authority Delhi dagi kanana oigadabno habegi madu piraba matung da khangani haina thamli adumakpu miyamna hairiba simak lairiba chairak asida President rule sulairi adumakpu miyamna di popular government ama lakpasi pamnare adumakpu masisu adumak political drama oigadra habisigi adumak miyamna wahang hangnari masi matangda khoi anauba popular government ama akoi shemba ngamni natraga ngamoi habisigi matangda aduga kanana shem oirakpa yabagi yam nakna lei habisigi matang sida khoi khanani ne nagidamta hariba topic asi pukachari ba topic asibu mapung fahan binaba gidamakta khoigi studio da tongan ba panelist ahum lengshin bidro leire ahan ba makta da khoigi panelist ahum sakaminga kona na takchabagi tanja dum tang miyang thamjage ahan ba makta da khoigi pabung Chongtham Bijoy political analyst pabung butaram nokchari thagachari pabung thagachari ani shubada khoigi oja Rabi Khan advocate khoigi oja Rabi Khan busu taram nokchari ahum subada khoigi oja RINKU KHUMUKCHAM editor IMPHAL Times oja RINKU busu taram nokchari yam nungai ngasi gi pukachari ba topic asi de khoigi tongan ba panelist ahum nai shai shage ba warol thambiduna pukachari ba topic asibu mapung fahan bi nabagi damak ta shai shage chin ba matam khara khajik tang kaithok biduna khoigi studio da lengbi rapagi damak ta hanna newtv mai kaitagi thagar pa phungdokchari masigi pukachari ba topic NDA United in Manipur new government loading hari ba topic asiga mari leina ba ihan ba wahangsi ai pabung bijoi de lakjage pabung akhoi haujik makhoi nifu ga mari di yanare haiba warol di masi aga khoi governor da thamdana khoi miyamna ngarang handagi akhoi tongan ba pauche sing da su masina marui ba headline sing ka dana miyam da thamli khoi social media sing da su thamli adumapu BJP gi MLA sing na haujik khoi popular government ama shemlage haidar makhoi mari yanare di hari adumapu hari basi leader di khandri article 163 gi matungina leader ama hana akoi leader se si leire harakanda akoi ge popular government si semgadabani haba warol su miyamna thamnari khangnari si matangda hojik leiriba makoina popular government ama semlage masi miyam akoi gi NDA gi de leiriba koi gi political party sing yanare makoi nifu mari yanare haibisi matangda miyamna su adumak masi political drama oigadra haiba masu pabung miyamna hangnari masigi matangda pabung gi oiba moti kari lebi pabung aundang thambiyo ngarang nahan akhoi MLA BJP amadi ma allies party MLA tarana Canada governor unaraga changuraga moina piba kana singanga se khabar da se loi yaungna re adaida makoina haibasi moini phumari united oina leire have
nifu mari have number ji da mu yamne bera la ina akhoi koki gi MLA tara di Guwahati gi mifam da mahoi anauba sarkar ama semda akhoi gi support tawgiroi condition thamgini haigre ko moi tara da khaidwa di hojik le effective strength se 59 ni nifu mapan le hori dina nifu mapan le hori sidai da Congress ki manga amadi sarkar se machem da moi karim da dugi question arise tawro roiba adu di nifu mari le hori je BJP amadi ma allies ki neba adu di hari ba nifu mari sida akhoi Sri N Biren SS Olis RK Imo moyhum su yawre have neba moyhum yaw dragadi nifu mari hajida nifu mathoi dang woidu neba adu moi gi hari ba statement jina nifu mari haibadi Sri Biren na CM webada ya de khote na hairam bad loine yanare haibagi mong ni adu mukti aina chumba mande di social media da ukanda Sri Biren magi supporter singna magi 30 wasak lori chandor e ada kanam na matang chandong rei ko chandong ro kida pau je hojikti sigumba power struggle gi matang sida achumba phau pongji ang wai ba karigina da politician chingchi aran bazu khara ngang adamni kain di hainai adam makhoi di aran mangak ta ngang le re ba aran mangang ba hebachina makhoi second nature ore ba adagi matakta hojikan gi media lairiba print amadi electronic singchi ju maruina mapan gi media da news 18 kai le ro moi ji yang hong ba pet media ne ba news 18 je mamang da so arana pau Manipur government gi na ka pali ba sarkar de favor da khudong chana pau ji karak sandau khre ba arana hanju thok da sandorei mini fu marina governor changre city and biren chingna akhoi chief minister when wasak lo ragani hari ji impossible ne ba aina kari ne impossible di BJP amadi alliance na sarkar sengu di oithokpa yai adubu masana design tawrba thogo wathok mayam sigi apology tawrba Supreme Court da sathiba case am leiriba ko adu natna atei ti incident kaya marum dai sida design tawri dusu no confidence motion ki badagi ne ba aduna no confidence motion ki badagi resign tawre tang mapan February da aduga no confidence motion do thangali ju khangde thangade ju de dawa da ne ba admaina tokraba mi amona wasak la hon bai se Manipur di loinamak khoi possible loi hai tare even then BJP si India da mayam mi chaifam hai da aso oirane madu mai oitok ten lowe ba adu ngasai number 44 gi matang da haidi do madu da kitang henjen haiba malik aduga pawa chumba je ngasi achumba haigedra si su planted news la keno gyan ta dreba People's Chronicle da hairi se akhoi gi kanan hoi di masak takte government of India gi yam senior official amadi BJP gi senior official amana ai tongan mira amatarai ju khangdre ko People's Chronicle hai ni moina hairi se Manipur hojik PR se yam thuna lokthopagi akhoi plan leite sima haire ani subuda governor unaramsida moi MLA tarana governor unaramsida akhoi sarkar semjara na formal proposal ama torom de haiba adagi laiba kaino se just akhoi courtesy call nen haiba hojiki hariba People's Chronicle de yauri se adaga ayambana akhoi Manipur da popular government ma install tongno badi hairami hai formal kaino torom de aduga law and order ge matang da khana daga chakhi bani habdi ngasai courtesy call hajina chumisina governor na gi office tagi pau phangwa hojiki hariba masak maming takthok taba senior kaino sineba ada sigamba phibam jidi da akhoi gi India ki political history da ahan ba natrasu yam tang ma thodok neba Manipur da 60 assembly seat leibas di da akhoi ruling amadi mai alliance na 44 paire hana biren singna resign toba amadi animated suspension 13 da impose to matam da so majority leina dum tawri neba no confidence motion thangalaga no confidence motion mai thire na traga mai pai have a question chungau thengna gidre ko ada thoi ta resign taraga impose topsalaga hojipur sarkar semandna thambai che mase id India gi political history da ahan ba mak na ta prai de khangdre du yam tang ba thokdok amani ado masdei da Manipur gi miyam chi akhoi
constitutional kenosi khangdaba lei khalobra natraga leiriba MLA singsina makhoi de piriba constitutional gi power hakche mase masa masana khangjadraba kenom toreba maruina ruling gi akhoi gi alliance mayam che adagi sigumba timing dadi akhoi gi MLA way na moi salary phangi local area development fund gi fund chingu phangum gani ko adu masagi constitutional power masak khangdana natraga center na sum sanabi dana leiraga diko aidi makoi se yamna akhoi resign pulap hek tokthokba aduna makoi lakadriba akhoi general election da makoi kena tongneba natadana toina charang nadana sum toraga dissolve toraga topagi mahutane sumaina center no na akhoi manipur je PE akhoi BJP oigera congress oigera amore ustragadi akhoi punna resign tore na khoi asengu maikum je hangdoke na haiba matamdane madun nakhai sengadra khale moida tolo karikar mangjaba khari leini ko adaga makhoi gi akhoi political image dadi yam tawni mamang da sri n biren sin resign da bodo chance ahu mere nan thokidna unified command lok thokku matung da resign da rangodu yam leng madam ni magi resignation drama taw matam da ada MP ani da ani mina congress na ka gi bedo ado am ta tawdra last da yamna unceremoniously lok thokki bedo adugi mawng ta dringe da MLA singsina masagi constitutional hak khangjare center respect tawdre adadi moi resign tawna khwai lemni khale aisi moi kalakpai gi natte ko either party digi resign tar atwa party in the yaurga yenga gera assembly dissolve to gi tarosno tang ta ba madi khangninge ba adagi atopamna akhogi ruling MLA sin high yam taning de bam legi kai kanda center digi khalakpa mahidi yar ne ha wahi ji center digi khallagadi BJP si democratic party le hangbi ayaba sidi stage the ground da akona sim leader khalle da thok law unanimously yanada ba khalle ko yanare leader de yauna sarkar singe changma matam da center ni sanadi balila maikum je governor soidna hangdor kane ba hangdor kane di lakadriba formation je stable oidi haigra natraga se constitutional crisis laigre khatar ki rule hengre assembly dissolve tawre ha moi aseng ba intention do madu khangmo pame bajiti hoji madu lotna lerga praja sing da langal le adigi confusion chalale tawura ba thabuk politics ya maru wa phum oyonina mi godu mukse masa masa gi mathau du puning chang de lena abire na oidori bra radeshan na oidori ba saite ba da oidori bra adagi akhoi politicians gi amabuk seng da bamna Delhi de moina one over chim asonde kore ta hajileba asonde kore ha maming di palaroi asonde amisana kore ha ga amisa di kashmir legumba prime minister na kore ha ga prime minister du saudi arabia da chat ki kumba si yam tin theba asige ma thobo chana ga manipur ja khoi gi maton da periphery de leina khoi politicians ni Delhi khara chal abni na thomuk to bose masi prajana sum khanga ga na peloi khoi phabadi politics to oida khara ngang nei quite probably achum bangang to politics se sina quite degi lecture kani nai sumai thamjage okay thagachari pawang thank you very much imakha chakha jagoina ozaring ku de lakchage ozaring ku nakalamarobda da hauzik NDA ga punna chanimi bet ko gi makoi mari nifu ga mari je yanare haba warol di thamli do pawang na hauzik ta su thambi gi ba people chronicles da PR lok thok loi haba wafam am su yauri hari duga hairiba makoi tarana represent tawraga changam baduda yamna formal oiba akogi keno ma du changam de masi courtesy call ni haba warolam su habiri masida aina akogi ojaring ku da lakchani ba wafam di hojik lai basigi phibam jida ngasagi makoi ngasi makse makogi mifam amasu pangthokani haba amasu ojaring ku haibani adu pangthok kheba pangthok tabra masi chap chaba paudi hoju phobo phangdri masi da pangthok ka dorsi da BJP masamaki makogi MLA kunthra ga ni thoisi su punba ngamni ngamoi haibasu ngamdri masi gi matang da ojaring ku gi oiba moti kari kari barol di thamini ojaring ku tang thambi Ahmadaina hygienic wafam di karigi damakta koigi Sri Biren Singna koigi governor unaruraga nongalakanda MLA me amana muchanga kanda MLA tara asembadi BJP ki taren romane independent ama aduga loina JDU gi moi ani moi tara changbagi wafam ama palle tholakpada Sri Radhesam na haibagi matungina koi government form tawge na changubani haina hai Sri Radhesam IPS ni
degi yamna khoi MCS pass tawdana like yam haiba adugumba miyoy amakakni degi police department gi SP oramiba adugumba haidi intellectual kano marakta politician marakta chingi ba miyum kakni bai degi soiba pot amakakti akhoi Manipur miyambo apang mani haina khallakanda akhoi government form tawjage na changui haiba magi wafam che masi khwai dagi soiba miyam da kamaina convince tawdoino haiba do mani khan khallo do ba manba adu wafam amne na lomi maramdi government form tawge haiba constitution gi akhoi gi kano sing do hak sing do akhoi gi akhoi da guaranteed tawriba citizen da guaranteed tawriba hak sing do adugi potto phajana hingan ba ngamdre state sina nga chatpa ngamdragadi madugi constitution provision da singdo akhoi gi ngak abagi damakta remedial measures oina akhoi ngasai gi kano se akhoi president rules lakpane ba 356 ko aduga hoi india ga pumbagi oina ga legradi national emergency ga lauthokan tawbe adu di state di taw state amagi pot di tawbe ya dabani na 356 ne 352 sina club india ga oin torm su yaram pot ne ba india gi na tab na cd 356 da la ba pot sida la di popular government si fail hoi gare haidna mana resign tawridu under pressure ha mada tawram di matam kuina khangam budire khoi loi khange kainu da BJP gi state amada labor chief minister se kaidong da moi gi election strategy da karakani na lokthok ta yai lokthom da yai aduna kannana phanam kan honaram yai tawdubu situation sina sum hakchal lakpadagi di kaino state se fail hoi gare ba ko state fail hoi gare ha di magi government fail hoi na masi adagi instruction pibadagi tawribra natraga masana tawribra resign tawbudu some 1 day ahead of the parliamentary assembly session gi mamang dani aduga amana mana resign tawro matungda masa caretaker chief minister oina tantrom doi bawa president rule laktringe bakta thamne ba ado thamiba keno si marak sida government form tawni leadership sinni haibana chingba khoi sambit patra BJP gi oina harabada mana MLA me amo kunne interview tawi matamdu da Sri Biren Singh Lokhoga atopa ma government form tawge haragadi adum tawramba yabani adu madu tawragadi Bihar gi election leibane all India gi sidai topa moigi election gi strategy me am sida soirakadra haidana haidi chaimi ki chaibam moidana leiragadra haibagi insap sida president rules lakpane ba now president rules is so mana tha homga makai surak pasida karigumba phimam amta homga amta propungam de except nomai ka pakhar lep phanba do natana nomai ka pa lephan ba du moina su group tu moiga samina leina ka kono haiga lore kaptre adu maina tawraga lakpase thao makai sida laiba khwaidagi thiba aduga leiriba posida karigi smaina fail hoino haisida expose the woman ba miyam gi sentiment chi amna hurt tawa ba thodok ama May 20 da Gwaltabi da state na sinba Shiroi Lili festival yaw coverage chaluba paumi sing state sponsor tawba Manipur state transport to nga chatpa gari sing da Manipur ha poto muthalu haina khoi journalist team du da torok pa wafam do adagi di kari leibano na asaw ba magaloina na paumi sing na madugi event to loina phongna gibani akhoi su phong ki adu nuala khoi pen down strike tawi pen down strike sina kamai tawge da maduna yam impact lei hai tare aduga adugi khongjang bok to khoi chakjan besida civil society me ama yawre yawraga moina ban tawre khole sigi id complete failure of the state se hujik si koi bane ba sidai sida karigumba se kano oza kano si yobiri ko koi learned yobiri karigumba state ki kano si machinery se fail hoidana popular government si koi president rule oina thamaga replace tawraga remedial measures oina state ki kano si constitutional measure constitutional kano sing se mechanic machinery sing se ingala ba haina karigumba honaba ngamna ba ina president rule se matam kharagi thama asu madugi mat karigumba president rule duna Madusu fail oragadi constitution gi like thagrabal constitution gi Indian constitution gi like sida kari measures lokat kani haibagi pot amate yawdabane like my am ta du thingna de haidi if popular government fail oro adu matungda amuk president rules fail oro adu di kari adu dei du thamdu kari noi se leitabani na except people's uprising
or kano fresh election sinatana later pot amakakti oibane oibane di akoina logically khandu matam da ada area du changhen ba mathu eba aduna hojik lai ba pot sida akoigi MLA singna makoiga kari gi damakta governor unar kai gi people sing jina pressure se makoi se akoina thagat ki ba akoigi leader ne ba people's mandate ne ba they cannot simply blame to the civil society or public haidi kai gi the public na lauri sidi apenda dana toiba thodok sing sida penda dana lauri ni aduga CSO sing na chanjali bu kungjang sing su state ki adugi kano sing sina moi togada thong myam du torokta ba aduga phangam thukpa hak phangta ba lambi ani ka aga thamba national highway line left line or lifeline or bi ka aga thamba sida miyam na horpo wa ne ba aduga masigi koi miyam gi penda ba manipur gi manung da chen ba gari da manipur thaba yaroi adu su go mengi haina mutadu aina army khujog ama na tauba sigum basing che sirgi against the protest ang da se kana no se miyam na hang re ba people's na khan gi ba mandate to vote thadana ra khan gi ba adu gi losing ba oi jage na thokla ga moi bhole pi na tro lepa ga khan gi ba moi sing do na tro moi sing du na sorok da thokla ga miyam sing je luching ga madu tawom thokra na hangada ba natra ba adu hangdabida tawragadi miyam na makoi du onjelakani ai se ki bedagi a little bit of drama for ko koi gi miyam sigi miyam gi keno se khara to namda ba ya gadra kaina khan bagi adu ma drama macha mani na idi adu maina nahan gi thodok se mai lowe na aham bagi da maina thamjage okay thank you very much Rinku ai makha chatha jaboina Rabi Khan da lak chege Rabi Khan khoi gi Rinku gi warol thambi gre khoi pabung gi warol thambi gre Rabi Khan da ina lak changi ba ofam sina hari ba khoi gi Rinku na sudum pan bigre hauji sarkar ama sem bai se article 163 gi matung ina leader ama claim tor ba matung da article 164 da sarkar ama sem ba hauji miyam na constitution da yaw da na khangna da na lera ba wafam amani adu habdi madu claim sung tau dana sarkar ama matau karam na sem ga dori bano haibasi matang da nahan social media da koi gi hairok assembly constituency gi koi gi radesham na ga thamli ba wafam simaksu aduga miyam na so hojik che duma adu da na miyam da na tana koi gi even lamdam sigi political analyst sing na hari ba thaudo ngosi miyam si kitang subside tauna ba kitang divert tauna ba gidamakta masi political drama ma oigani haibasu thambiri adu da na tana hojik akhoi gi lebak si da akhoi gi president rule si tha mari bu sujal ka dore tha hu makha henjale popular government su work out to widre adagi president rule su work out to widre sigi sumaina ani maksi amta work out to dre ba sigum lamdam si da akhoi gi constitution gi akhoi gi yengom tam da kari gum bam te apply to ngai pho su laitre ha warol su zarin kuna su thambiri sigi batang chi da as akhoi gi learned amoina advocate amoina Rabi Khan gi kari warol thamba ya Rabi Khan gi mot khara khajitang thum thambi khoi ge Manipur se sumna miyam gi entertainment oina ngai gi damakta amadi culture nataga tradition khoi ge Manipur gi paipu singna halaman gi sanrakpa Manipur da kai gamba thoram ma tawba matamda nataga laikai gi thodom thokpa matamda harau mai gi part amoina koi gi yamna takna thana bi yatraba sumang lila haina malai aduga drama haina somlai koi gi masi ekoi Manipur mi amna yam pamna ba aduga Manipur gi sumang lila Manipur gi drama adeg Manipur gi culture si malim gi tai jaga da su amna fawi demand lai aduga ekoi gi Manipur gi lila si sumang lila si papalam da play to ba matam da myam angak pa phang yeng nei hairim ne hoi lon gi oina khidang khulung sa da balai raga su act tawriba acting aduga even madugi season ba dialogue sing adudi yamna art ki yam wang ba culture yam wang na pukhat ba Manipur gi identity yamna ariba haibata yamna ama we sumang lila ama drama se aduna ni khoi gi kaino lidi sigi gulab ki lila sanaba matamda khoi gi mapalam gi da yam angak pa phang nei yeng he do ko khoi si buai adu masiga chap manaba masida gi art chi hen ba hai bat ar ga di Manipur da hojog lei ba
majority oiriba politician sing absolute majority phangna sarkar semangamdrana drama to iba kangbu se makoi si one of the best actors in India haibi India gi yamna achoba actors singi makoi de award piba ya bazan mois maram de makoi na sarkar semgani governor da unani sangani a Delhi da sakani na question si liba tawriba drama itself si masi sumang lila gi oja tolan khoi da gi am hen hai greba kamai to duino ba nani Manipur si ekoi nahatang second grade manung da karai da kai thoi si loina khangna ba ngak ta ne kamai na toino makoi sing sigi marakta khara lai suaiba so dum yaw da banate adubu majority khupi na soi to bana ya ba oi dab sunate adu khara khadi sumna kam khoi bu yengi ne Manipur gi mila kya na yengi India gi praja sing ni yengi khoi Manipur na south thoi ba Manipur ni India represent to bana ba sa no khona ba art and culture da Manipur gi thonga lai basing Maitai nupi gi ima singi thonga le basing malim da khanghalim ne nupi lan da lo khriba nupi singi thonga khongyom lan da lo khriba ikhoi gi pai pu singi thonga madu loina makki salak sal laga manghal lage Manipur gi ariba phajara ba hai singba singji loina mak tokshan na ba drama ngata malhan ga da gi hau lai MLA singji na tawe that is na khoi adu di am phatte adu maina na khoi na Manipur gi sai li singani gi history da ikhoi gi pai pu singna ningthau paling edi lai padagi semgut cha lamba ikhoi gi phajara ba identity culture ikhoi gi tradition kuding mak se ngasi mak lai riba MLA yang kai ga mangri sina loina mak mang thok pane madu di kai do Chief Minister Hana Khandringida, leader of Khandringida, Governor the Sangaga, I could Sarkar Shemzer again, High Shibu, Sanabiaba, say he should Ribanga, Mamma, Pata Ningai, Pangdong Toba, Adumba, in for real demand. No, first, they have to elect their leader, their house leader, Chief Minister, Kangadam never. Constitution Jikang Pabi Yoba. Aduna Constitution Kan Siaje, Constitution Tugai Benevo, Constitution Shamami Mida, Mamma the Kopang the Coxon Benevo. Kedoni, Constitution Sapangam Constitution in Bangamdradi. Nahatang Nini Tang Constitution class, something MLS in Yobi Yobo. Hangerba. Legal fraternity the like ma'am like academician ma'am like constitution ja sarkar ama sebai ma tumna kari darkar like only article ani khaktang darkar le ba atai mak loina padra ga so Manipur da translation hadopa hai ba mi dum hadopi yo ba ऐसा कि IPS यावर में IS यावर में रिटायर तो बसिंग promote वर्ग सुमा कोई सी direct ना चल रहा सु लाइक सु खर का हाई रहा बने बा कोई की लाइज़ तो बमरक से तांग बने म कोई ना constitution के article 160 चीज़ का यारी 160 बोर्ड का यारी म कोई ना खर दिन वो मत होटल ल पुल्ल का म कोई सरकार सेम दौरी है ना मी कुल्ले ने कुंठाले पुनम दुदा पुंखायन दंगी क्लास लो भी हो बा अदु वर्ग नि मणिपुर प्रजासी ज्ञान ताने बा कई गिरो बा मोय लौ दुसी खंगा से तो मिल लाइस लगा ड्रामा तो के सिरा बा नो अदु दी हम लाइक थीम ने गवर्नर द संग मतम दा मसागी लिस्ट सम prepare to sangadam neba 1 2 3 4 5 1 je kana wigani simine so igado mingdu mabing hap ka dong ne si ekoina unanimously ekoi propose to re elect ekoina sigisi but governor na khan ga word chu piga do di simisar ma koi de piga dam ne governor na lao chaw ba tum ba na nang simisar pi bi ya di ba adu gi pir matung da makha ta ba governor na simisar sha na khan ge ne Constitution की मतुंगा खल्ला मतुंगा Chief Minister सिना मिये मको और सिया है Chief Minister one man MLA न तब हम देखा ल सिया है Chief Minister वही state claim तो वो ना genuine governor ने satisfy वर्ग दे खल्लन गले बा अदु की Chief Minister जी खल्ला का Chief Minister सिना ने governor ने हाई करे ना की string उल्लो है assembly floor दा मतम हम पी गनी ना की string उल्लो हाई गने बा मतुई मतम तो माना 1 2 3 चाउ भी तो भी में आप तो पुथोगा रे पुथोगा मागे majority की string उठ कदम ने बा मतुई मतम तो उल्लो बा मत ओके यारे majority फंगने governor ने सरकार सेम दब सरकार सेवन दब गम दे से constitutional right हमने constitution पीबा right हमने बा अदु की मतुंग दा XYZ सिंधुगी मनुंगदगी Chief Minister na propose to ganeba Saubina Education Minister Tombina Health Minister aduna
Home Minister adu propose to ganeba that to governor na maduda wasak lobi ganeba tabu Chief Minister na pick the list adu koi do ne on advice of the Chief Minister never sige pukan kan thoga nasai Kaishapa Tami Tilly traffic sugar chilly Mesida Uraga MLA something Tauriana Utkiana as fine as Gari Kitty Chillaga as fine the microphone parga among the Aquisha in high assembly among the Madu center to debate no Naki right among Emil Maki right to Kendra Maki Milli single tragi Manunda Nan fighting machine yam pange Nangi contestant my arm thing to give Mark Dina Kalaban Hangna Yon Tuoga Indiana Dilina Kalakani have city it's very unfortunate. Come tell it kind of guy never. Manipur Emil sing standards here. Kramina to Dilina Kalakani Haga di Dilina Nakoi Emilio but to Kuliu and Leuro Nakoi are to be hard to Kuliu and Chalarsu Chakadraba. Makoigi moral responsibility, Moigi moral obligation, Makoida Fiba, Kuchin neighbor Prazana Kupina Shoitorga, Sahi Mangagi. Makoida Hanjan Tam Mangara Taru Taril Kap Yauriba. Makoi Sinduna, Prazada betrayed of Shikaino. Prazasiam Parie, Kumani Prazasi, Madame Yam Parie, Paman Baduna Makoina Tong with Topanev. Madudi, Adudi Herman a table. Muiba say, I don't know some near there. A sworn Makak seeing one color chick bazu, Partabani. Quiggy, Yamna. Santi lehenba intapanba lamdam mamuhenba se elected makoi singi role ne makoi makada niko civil society organization NGO ni intellectual ni aduni haiba singe makoi de chumna sarkar gi afaba phattaba soiba tokpada nagyeta lauraga afaba tongnai semduk chanangai gi voice raise toba kangbu amane ba legally authority oibadi elected oib MLA singdu ne ba makoi leiba kama state ma tangdu litaba proxy makoi gi responsibility ne ba maduni kau Thoga lasa, CSO competition, CSO na koi hana pungo, I koi hana, I koi punbadi arrive, Makoi punba arrive, CSO singi pulala saduga Singmairong the Lebe, Assembly Secretary, the Tamasiduna, CSO Singimia Pulaga, Makoi Wari Laholasi, Madugi speaker to show Koi President Speaker show and Garana CSO de Kalazira, Aduka Langaxi CSO da, Sahim the Pirasine, Sayim the Pirsiraba, Aduna, Masaki. High get a war, see the same beginning, Kangam the woman, but the high pum lector, a tiny pum lector, CS was in doing one salaga, Dyson Rapatarga, the Canano authority. I don't get Milo Pamduana, Tadopio, resign it. Masai, Indiagi politics, Aduga, Igi political party, and a Vilung to Ibasida, I in a labor platform, Sida. Emily must sing him like I could Amanives, Amantana, it's a tongue there. I could live back and mungum there. I could give a sing sooner majority lena shit pool even Nunda, young Kaiga, Mangadi, BJPM, the alliance support company. Adu Sila Lena, Equina, Sumnagi, number music, Kuntraka, Pangaga, Sarkar, Sembayabada, Equini Puma relay, Anipu Mangale, Yakai Mangale, the hardest Southwaga, Kuntra, Punlaga, Governor Mamang, the Pulaga, Folin, the Wungam, Zedaba Makoina, some Prazada, talked over Mota, I could gum grind a surrender to me. Tamaniki, Equigi Emile to look to the Asage, Amo, Hybedona. Tolop the mang be I, Totobu, Makoi Gastri and Makoi Manipur can Papa meaning a color, Matan showed what copy Yaina. Makoi what car in a key Bagiraba. Not a gun, Tani Kakitolo manga di Kanberaba. No, I do a target Prazasi Manganganova. How do you go yam Tamoi shing the Bamajageba? Sakar, Singani, Prazada, Sarangale, Naleta. Kabargi advertise Makoi Potu Nahone. Masana put hooks of a newspaper in the headline Kanabuhone. Makoina, February Tang, Taragum Duida, President Tamkramatunda, Emile Singh, Makoina Pio political appointment, a see Makoi Pamtadu, Bakram, the Hibio. Political appointment. Commission statutory body singi not gonna authority agency development ma'am say sida makoi kai gi dong tanga si pham tha do abi yaw ji adu state ki function jing da makoi not gonna to function jing da di makoi maming pham pai ba pham jing lo chel le ba du manung da di power scenario statutory body singi constituent posting da makoi ne pai ri MLA singa pai pham thok ta ba tau hai dra ba MLA su nat ban chu pai ba ya da ba ngasai gi political appointment hai do ekoi gi pleasure
दा गवर्नर की प्लेजर द गवर्नमेंट की प्लेजर द हाइब पोचिंग दो मधु मसाना खंगना मोरेल गा आई फम थादो ए मधु आई पार बदो साउब डिपार्टमेंट तो बी डिपार्टमेंट दो आई एमएलए सस्पेंशन ऑफ कैनो मा गवर्नमेंट सस्पेंड लेर बनिना सेंटर ना कैनो तो रे हाना सस्पेंड तो रे मसाना थादो अदु थमोय सिंदे अनि सुबदा मखोई न मसाना बीजेपीएम दी एलायंस मखोई की सरकार सेम गाइब द ngasai की लिस्ट फजन पीद्रे को सिमसर सी वन गदि गोल खन मंगम दे को अदुग मखोई हौजी मेजॉरिटी मखोई न वर्गा एट एनी टाइम सरकार सेम बने ना नापन तौरिबा मखोई ना हंदकी गोल ताबीदा थोकपा तांग कुनगे मेद थोकपा डीआईपीआर न पूबा बस्ता मणिपुर मुथत कदम ने हाइबा नो सिगे सिदी अखोई मणिपुर की ममिंग मुथत कादी मणिपुर की हिस्ट्री से नौना सेंबा जाबरा हौगी बा सही लिसिंग अनि कमाई तोक ताबा अदु दागदी हाय न मखोई नो मतंग फमगा गवर्नर द संग अदि वाफम त करी हाइबा ngami मखोई करी प्रोटेस्ट अब ngami मखोई मसिन पुल्लग कई दो ngam गेबा चुमना तोंगा तोंगा द एक सा वाई द YouTube ta tutor da na sum statement masoi pi du di center na tabi gadra manipur governor na usilam gadra chief secretary na usilam gadra security advisor na usilam gadra ngasi ima iben ke adi tiar gas char ye manipur maming mut pa yaroi manipur maming da ka tukan to bi yaroi haibe de mukta ima iben tiar gas sap ki ba sat sansan sat organization kya na wari bada adu kana na MLA sing ying bi bra nate manipur kan gada ba sibu मिसम प्रजा सिंगी छात्र सिंगना इमा इबेन सिंगना नतगा अन ये सांग योलिब नोम की चरा तांजरीब सिंगदो बन कौ पदगी जने साइ कौदगी नतगा कर्फ्यू थमदगी नतगा व्हाटएवर लाइब सिचुएशन दगी इरांग लाइबदगी नोम इसरा तांजब मिदा मधुगी नोम इसरा तांबदुना मसा मसु थाकप मैम यावरियबा मधु मैम मांगिबनेबा तबतबु कनाइ दमता इमा मणिपुर की दमुक्तनेना अदु इमा मणिपुर की ममाइदा अदुमाइना अमुबा काली तैसलबा वाला ताबी द सेंट्रल फोर्स ना सेंट्रल आर्मी ना लेखोम ते छलब फावबा तुमिन लेब ngami एमएलए सिंग मणिपुर नुक्सीबने ना कमाइना हाइदैनो अदु दत्त सो मोय मोरेन राउड मखोय तुमिन थादो कदमने मखोय हाइब ngमद्रगदि कीरगदि हिंगुनु काना देब अदुगी मखोय ना हौजि सरकार सेमदि अदुना लुसिंगा ना लुसिंगे निफु मरी लेरे साइगी मयेक सिंगनाइ बिखरे हुंबुय मनुंगा अमा लेखिदे 58 मनुंगा कुकी की तरा अमा लेथोक्रदि निफुगा मरी लेरे के निफु मापल ले कांग्रेस मंगा याउद्रगदि निफु मरी लेरे निफु मरी लेबसिना सरकार सेमदौरी ने मुइबा हानागी एक्स ना ओइदौरी अदु तौदरे गवर्नर ना प्रॉपर कोक्सलगा लाला याम नुंगसी यारगा सिक्युरिटी माय पर्सनल सिक्युरिटी ऑफिसर तरा का तरे छोइदलगा लौथोइदु सी पॉजिटिव साइला गवर्नर ने इज्जत तौरीब्रबा अखोइदी अखोइ स्टेट सिगी दूर मानबा मानदब तोख्रजब स्टेट अमगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओइबा स्टेट अमगी फॉर्मर मिनिस्टर ओइबा फॉर्मर एमएलए ओइबसे इंडिया की लीडर सिंह न ताथि दाइना तौदी कोइ पामते दूर मानबा मानदब दैट इज अनदर थिंग बट ही वाज आवर लीडर ही इज स्टिल आवर लीडर अखोइ की लीडर ने हुजिक छो एदिन ममदी मा एमएलए ओइदी केंद्रम की स्टेट अमा सही तारी निपान पूरा मिमने चीफ मिनिस्टर ने इकाई पिबा चीफ मिनिस्टर की सिक्युरिटी बु लौथोए गायना कौशल गवर्नर लौथो पाइसे ngasi mangon to reba xyz sida hayeng mathang ya another chief minister am stop ja ba atop party ngi chief minister am da stop ja ba madu ta seng no ke madu maina ikai ba bi ba kupi do madu da unity am ullaga mahaki laiminai ba mahaki political party gi like minded team maduna solidarity am ullaga खोइगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सी जेट जेट सिक्युरिटी जेट कैटेगरी द माय सिक्युरिटी पिगदमनेबा कईगी दमक मागे सिक्युरिटी हंदेमनो मागसी रेस्पॉन्सिबल लाइब मी अमनेबो मागी मतुंगदा ममदी मागी मथक अतो मैम सुलेमगदी फॉरेन अगेंस्ट लेमगदी ममदी प्रजा की लीडर ओइमबाय सिदी अफबा फरसु फत्रसु येंगनबसु मरु मैम लेबतामने अदुदे सिक्युरिटी लौथोक पाइसे मागी लाइफ दा करी वाखन खलमगनी नो अखोइगिदी फगेरा फरोइगेरा अखोइ मणिपुर प्रजा म मांग बसे इंडिया की मीला अमा मांग की बे अखोइ मणिपुर प्रजा की मी अमा इलेक्टेड मेंबर म मांग की बने हेन ममल लेब ममदे अखोइ यम तांगेबा अखोइ गी द लेजरेबा अखोइ गी आइडेंटिटी क्राइसिस आ अखोइ गी येलो मी की इशू लेबा अखोइ गी तांगखरब मफम सिदा लेबसे अखोइ गी मी अमना यूपी की स्टेट की चीफ मिनिस्टर अमदा की हेन ममल लेबा अदुदि नत्रना अखोइना सरान तुरान तौबा मयाम से तसेंग अइना सुबजन रखपा आइबदा political drama I am towing. Sarkar semo anytime.
सरकार सेम्बियु कैसु कायदे तौतबु सरकार सेम्दौरि हाइबा ड्रामादा मणिपुर इमागी ममाइदा अमुबा काली तैबदा तुमिना येंगदुना लैबा एमएलए सिंगसे मखोय सिंगसिदी मणिपुर नुक्सिबने हाइबदि हाइफम थोक्ति आइना खले ओके थागा चरी उजाय अमरिक चुंबा वरल थंबिरी मखा चथजबोइना इ पाबुंग दलाकजगे पाबुंग नकलमरोमदा डेमोक्रेसी चक्का लैबाक अमदा इंडिया लेंगाकना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाकपा पामदबगी ममिसु पाबुंग याम चाउना तारी मसिदा अदुदा नतना लैरिबा खोगी पॉलिटिकल लीडर्स सिंगसिना अल्टीमेटम अमा पीदना अखोगी कन्फ्लिक्ट सी पाबुंग लैरिबा मैते कुकी की कन्फ्लिक्ट सी चाही अनि हेंसलबनी मसिगी वारोइसिलमा पुरपा ngamdrabadi एखोई मसी अल्टीमेटम अमा पीदना मदुदा एखोई रिजाइन तवनी हाबसु मसी फो ngamdabiban nahan tang kungi gwaltabagi issue amu laksale pabu misi gi matang da pabung एखोई की मणिपुर दा हौजिक प्रेसिडेंट रूल बुदी लैरी ngasai people chronicles da pr लौथोक लो हाबा वारोल बुदी यावरी हाय मदु मीडिया स्पेकुलेशन बुदी ओबियाई ओइदबे हाबा ngamdi दो पाबुंग दा इन लाक्चनी मा वफमदी इंडिया लेंगाकना डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा हंजिन हलप पामदबा हाइबसी इंडिया मसिदा इंडिया लेंगाकी दिल्ली दा इंडिया लेंगाकी मखोगी कानबसी पाबुंग करीनो हाइबसी की मतंगदा पाबुंग गी ओइबा मोय करी कमाइना थम्बिने पाबुंग दंग थम्बि मसे अखोगी सेंट्रल गवर्नमेंट अमदे सेंट्रल बीजेपी कानदबई वफम नतिदा याम सेंगरदा अखोगी एमएलए मरुवेना बीजेपी की सिंगसिना दिल्ली दा चलुरगा तौरुरिबा मयाम जे अरे ngang मयाम ग्यामेन तादा मयाम जे उसितबा हेलपने मोय सिंगसि उरगा मोयना एमएलए कारगा लीडर ने लेरिमना प्रजा सिंगसि जोय यावना दम पुन्ना उसितरबा अदो होजिक अखोइना ममांगदा अखोगी ओजा रिंकुनु थंबिगिबा सिगुम्बा सिचुएशन असिदा फ्रेश इलेक्शन तौबा नतना उपाय लेते हेबजे मसी मै एंडोर्स तौजनिंगी अदोगा अखोइ लर्नड एडवोकेट रबी खान थंबिगिबा एमएलए सिंजे मसागी कॉन्स्टिट्यूशनल हक सु खंद्रे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर सिना हाइतरगदी एमएलए फम सरेंडर तौथोपना हाइबदि मोय एन मास रिजाइन तौथोपना ख्वाइदगी फगनी हेबजे मोय ओइना फनी लेबा के ओइना फनी मसी मा एंडोर्स तौजे अदुदगी 2022 की इलेक्शन दा बीजेपी ने कंट्राइन से कारे अरे मणिपुर हौन भी अतै मयाम अमसु योक्सलक्तना याम याम ग्रे मसिंजे अदुदा करी अखोगी श्री बिरेन की ममांगी टाइम दा फर्स्ट टाइम दा माना हाइगी बम लेबा एमएलए कुंट्रा मरी मंगा दं पिउ मणिपुर सना लेबा ओनथोखेना सावना मखोपुना हाइग्रमनिको अरे कुंट्रा दे कारे सना लेबा तिलाना अखोगी नोरोक लेबा ओनथोएना माना अरगी मागी सासोन चगी अनि सिदा मणिपुर बम सिदा लोइना मिकिथि वला ले माने मागी ngamba चांगजे अदुइदि अखोगी बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना एमएलए कंट्राइदे कारकांदा अदुग्यामना सोलिसे करिगिनो ना अखोइ टिकट पम चंगेबा मकोकते गोना सोरिसे मखोइना टिकट पिबदे हूं सोरेबा आइना सिगी वाफम पुथोरे एना आइजि टिकट फाउदबि हाइरिने ना लोबिगनुको आइ मदुगी करमत लैतेबको एनपीपी दा मी तरेत कारिसे बीजेपी टिकट पिगिदबा गाता जेडी तरु काग्रिसे सिजु बीजेपी की टिकट पिगिदबा गातने हारी से करई दिनको करक पैदी मोय मतिक चारबरा नत्रगा प्रजान जारीबर करईबा अरे करम मीद टिकट पियेदा मखोय बीजेपी से डिक्टेटोरियल ओइबनेबा अखोय मयामना जीजी पार्टी ने लग्नरिदो मखोयना हाइरेगे यागदो मी खल टिकट पिरगा करकपना मसाई कैपेसिटी करकपना तेबा दिल्ली द मोदी न पाली बीजेपी पाली न मखोय अंगकपा अखोयना मसक उदबा पावर सीजन काब गातनेबा अरे मखोयगी बास्केट त लेरिसे चाहिए थांगबदा जी हाइबा गात वेरेना मसी बीजेपी नुंगाइरे अरग मणिपुर प्रजानसु यारबने प्रजासु पंगेना खल्लेबको अदगी मखोगी लीडर खनदा अखोगी निजन बियो 2022 की इलेक्शन लोरे बीजेपी कुंठाई से कारे लीडर खनदा निमित तरानी हेना चंगिबनेबा करिगिनो अदगम सांगना चंगिदो असेंट हेचेंट करी तानडी नोबा अरे मतन चीफ मिनिस्टर वर पे आई सिरी थोंगाम बिसेसि अकन ब कंटेंडर नि अरे बिरेन सी ऑलमोस्ट गिव अप तौरगा लेरुरे सुताई अरे खंगौदना फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन लागा अथु मतमदा नोंगालगा बिसेजितना अखोय प्रपोज तौरगा बिरेन खल्लेबा करिगिनो
Karigino have a damn tuna Kanmungami, Adugi photo, Labini, Sri Nirmala Sitaraman, no pet only and Penjavaneva. Karigino, assembly direction, Pirakodo, Kamantana, Bissi, Tamino, Kanki Drago, Hosik Bissi, Talaman, Temin Lake Machi. Civilizare, Anis with a Ahoy Handakta, Sri Birena Rasbavan Chatubado. Sri Birena Rasbavan Chatpada, Mana Tolotrinida. Mayamda social media Sandoropachi, Governor Akri Siri Biren Kogre, Mana Sarkar Semani and Wow, however. I don't know the phone a Kangam Deva and a co with you with the man such a book and money have gone. At the Gi, Heck Tolpo Wad of own gre, a wad of Commentator one geta, a governor go when the day. Manchang Jerubani, Pominor. What is the Carino? At the heck Tolpaga, man heck governor, Urakan, advocate, Rabi, can I give Magi security, detail the get track, the channel to Reva. Magically signal nova. At the heck over the Manipuri 100 gold topic, talk Dr. Lang, MJ, check now, job like Revo. Governor Kari, Hidino Kari, Daptarino, Arga Tabak when a period signal to the upper signal in Nativa. Masha Muchi Minister were Payaga, me and the security scale down to by say, Maki personality scale on Torpani, Magi Igonungolo scale on Torini, Karima signal them a period in Evo. Masi Aquina di Tadre, Udre, Achumuch of the Nangde. Don't know Jibuko. Adagi Matanga. Goaltavigi events. Goaltavigi events, I'm no idea how to publishing the semi swine turbo colopa. I think the common man cheers so mayamna, Mahades, men Karikra, say, Copaloin, Kasukai Devago. BJP ruling party never. Army is Muigi Muktelari never. Defense Minister does nothing yet BJP never. Other BJP, but at the Paktana, Mayam Tomjala Patarena, press conference to Weber. Other Mahades men condemned we have. Chia Deva. Security force a direct ruling party to condemn Tomna Deva say. She should have been a Deva. Okay. CCM land with Honi. At the same day, the summit parties press conference and Tawi, Tawi panic mode not never. Tambal Saran may tar of Tareva, Wakal among Tava Maleva. Mazukita Kandaraga press conference to Upina. Heck Tolopa Manakari, Hagi Geda Kari. Goaltavigi Tabuk say, so the look to be put on the Yog day. Miscommunication. Anyway, has look to the put Yog is it? Kari look to the put Yaur in a Prasana, Kalina Kalivano. Go Manipur to have Yani Yaro the Maharaja direct center Makata lady. Adaki Muhuta Maharaja army union. Makoida Kanana order Pirino, ticket kini, Kaina Karakum look to the Yodi. Animal panic canoe and more not. Adagi Atopamna, Hanagi former Home Secretary, Majiki Pelani, I'm doing high labor. Manipur leaders in chair, the leader Aga policy program, Dudagi, Wasungan Canada, Pasapio the high in print Lavinigo, Araba, Pasapiro, Hara or them Zakiev. Masisa 300 BGB, Katina Mamani sees and a Bisum Laputan. Adubo, I koi Manipur is the Commentator with any status has on Pariba parties in the center the no high Namdev. Center the no high Sativa, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee Gumba, Bihar Gumba, Asigumba Chief Minister in Manipur, the Lake TV, yes, men hot labor. Amukatang Congress Chief Minister, you wish have na Muiba, Changan, but Changan the Vimatang to the center, the cannot defy the Mao, Ting Givam Ligo. Adugumba. Sendana Hargeti Yadun Deva, who is taking into Madukale, Hojik ladies, the air and a yes when not to winter. Sigi at a work and harmony. Aduga Hojiki, Chay Ani Sason Taramba, BJP Sarkars in the Kari together. My arms the gossip generate the web. Media the fake news and the Ogaleva Naeva, Mayang Mot Yanga. Adagi. Karigumama over so fake economy the Tadura Yang Mayangi reaction J. Other reaction the Yadraga the Asimba Atobo Simbo Tadurokani. So minor trial and error the Leva Nalpani. Lebaku Muna Kandaraga, so minor Togani have a policy program action Amata Udib. Don't say Aduga Akogi Masi
yang kan di hiding dre how give sarkar che Manipur gi itihas ta hoi khwai gi son ba sarkar ni magi on prajada tampak ta laiba dan ayam ba nei ba ot pa ki hin ba yam khan ba ko aduga magi keno hek lang thok ki karing ta upai li ta ba maru na Delhi da di ko keno to ba yam sole airport ta Sri Amisha lak pa matam da Sri Birena ahamada namaste tar o kom yawe ba madugi namaste photo do u da yam ikai ba ko namaste ta wo da mana thekta ba je makuk lebak thengi ta we ba ad leba am ge chief minister man adumaina dit ka honing de ba lem na namaste tar lo re ke no adi photo ai thamya jing da adi kumba kari hai du no da si be yam chung haning de ko aduga si le re hojik le ba phibam chi da ai khoi se sa marak nga marak ta sum thamaga le di प्रजा मैम से हेना कन्फ्यूज तरनी हेना थबक तर मरोय अदुबु याम तेंतकना एमएलए सिंगिसु प्रजा गिसु सेंट्रल गवर्नमेंट नसु यादेब म खंगन बोइना आई याम सेंचुरी हाइजगे एमएलए मैम से खंगनबा इचिनाव कोक्थोम यावरी याम नुसिबि यावरी मतिक जाबस यावरी को सोमाना हंजन मोइदा इज्जत मंगल लगदी मखोइद मयांग चैफम ओइदरदी एन मास रिजाइन तथोर थौना फन फ्रेश इलेक्शन थेनो मरुदा प्रजा नसु हंदक लोकसभा इलेक्शन द उत्खरेदना नोगी मसलिंग अदगी थोक मोत यारो हेबसे कनसी कांग्रेस की अनी का के सपोर्ट जुबी वाना थे कोई हिजरी से प्रजा न उत्खरेबा मदुगी टेम्पो दो हंड्रिंग द अखोई प्रजा न न्यू फ्रेश ब्लड को किगंदबा अरग मचिन थीबजना सेकेंड नेचर होइदबा असेंग बा खंगनिंगेबा खबर की स्पेकुलेशन फेक न्यूज संदोकपा अदगी करी हाइदनो पेट मीडिया मैम से सीजन लेबा गाकनी गम सिगम तबिदब जस्ट ऑनेस्ट वेना लेबा गाहनिंग आई समाई थमजगे ओके थैंक यू वेरी मच पाबुंग मरिक याम चुंबा वारो थबिरी मखा चथजबोइने ओजारिंग कुदराक चगे ओजारिंग कुनाकल मरोमदा अमुक्सु येंगबे याय अखोइगी ग्वालताबिगी थौदोक्सिना अचौबा मरममा ओरगा अखोइगी कोकोमीगी इहोगी मखादा हाइतारे अखोइनान इमानी पान फोबो सोइबने तांग कुंतरुक्ता दिल्ली दा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना कौरपगी मतुंग इन चटखरे तांग कुंतरेता फमे थोलकपदगी ngasi phawba hairiba kugi ex CM na governor unaruraba matungdagi hairiba security ga lawthokiba matungdagi ngasi phawba kokomina the ministry of home affairs ka unarubagi response hoji miyam khangba ngamdri hanadi a series of agitation sanction gani tongan ba khongjang mayam sanction gani habasi thamame adumakpu hek unaruba gi matung se khoi kari kombamta tab uba phangdi sigi matang sidi zarinku kari kamai yeng ba yai masimasu hangba yabo hangamadi oiba yamna miyam su yam hangnaba wang yes aduga kokomina khoigi ngasai Fox ki kangu su une yes kokomi ki su une kokomi ga di pung ama dai da hawrka khoi gi tang kono kuntere romane ko kuntere ki pung ama dai da hawrka pung ani he na une yes pung ani adai da press briefing ma tawu matan da khoi gi kokomi convener oi bi ba khoi ya thau bana hai basi ma khoi gi mi hum handak ki 2025 ki mi hum de lau ki ba warib singdu pukat pani haiba haire loina na gwalta bi gi thokdok tu tholak pani na madu gi matang du pukat pani haire gwalta bi gi thokdok tu da akoina ha mata jaba pot di madu inquiry tori bani na yingchengani adum dai togum si haiba di hai tobudu ma gi man haiba du gi matung ina di madu gi matang na kupni yingjelagani hai haba ma phajana mana phongdu ye haib tare moi manung de kari sana bono haib du di akoi loina mak खरा खरी फोंदोगा मोइना थम्बदु ngato oina utla kanda kai haina gi bnoi do koi hujibo khangdri aduna mana gi team kokomi gi team duna kokomi si kano civil society organization ma pullaga semba organization ne aduna moi gi team du thorku matamda mana harisi nongalaga madna nongalaga le ko hala matungda harisi press meet ama togani have ngarang si press meet tu da miyam gi kano togani have ni tobudu press meet tu maram kari ge khangdi yethokhi bagi pot ama amuk invitation tawrukte bagi pot ama lei aduna kokoma gi wakalon da irang si khoi gi karamba line da changbana phagadum no kaina khanaram basu yai afaba lambi da chatla kanda khoi gi kano sa afaba idi khoi gi
ꯃꯤꯆꯝꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯋꯥꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯁꯨ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯍꯟꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯍꯣꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯃꯟ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯛꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ngasi press conference tawwe adudasu kamai haige ba matamda hana moina thamgiba potching point taruki pot adagi moina gwaltabi gi pendaba thamgiba adudagi hendokpa mamangda unagi bu nataba atopo afum mata phungdokte haidi confidential oina thamgadaba part khara yawe na anu unari si kari gino kari hainare kamai tawre haibagi akoida kitang nungai taba masudum lei haitare haidi reality do moina kari haire sawrak pra akoi cherak pra natra kari ki halak pra natragana tau kari akoi manipuri tamu kari tauni haire kai se koi khangning badi leibani adubu hujibau ki wendi haidok pirakpadi khangalakpadi leitre amoromda se amuko gina hadaki da amuk chatte chattabudu na moina kai haigada central government du dia koi na ek tawbiu haibani moina tawraga ek tawbiu haine ado kano ani sigi marakta kano mediator oina leidoradi kari daka origi na chatabuni hai mediator ki role lawraga leidoradi what is the use of that haibane ba aduso dum phajadaba nate moi chatabadu maram haidi every CSO singsi magi oiba kano decision leijai tawbadabu agenda di amatadi loi oiba Manipur kahan be yaroi Manipur gi damakta khoi anauba khoi gi kano se hujik leiriba India government na Manipur thugaina bo honari se India government na haibadi haijabagi maramdi karigino of the element se suspension of operation the labor mayam si factor mayam musu yawbani na suspension of operation 2024 gi February 28 ta lapses oigiribasi hujibau pa chatnaraga unofficial oina chatnaraga leiba ama leibani na aduga akhoiga khanariba pot aduga every sigi evidence mayam se moina ni haibse akhoi hana dagi hawno proof tawjaraga leijarabani proof se kai lege habda kuki jo council na governor unaba matam du akhoi di suspension of operation na haiba singdu chakani moi wari sabi haire handak ta ikui kuidana April 19 da tawgiba Guwahati gi meeting du da hairisi suna oina represent tawraga MLA singdu sugaire amasu ngaire moina oina represent tawraga tawbi oina haire hai adu iragadi sugi factor si yam chawna ladra aduga sigumba mayama leibani na swaisida India na akhoi si thukaina bu honnar bra kai adu hena singakpa mami ma khangna Gwaltabi da Indian security force na Gwaltabi da ngasai gi bus tu thingba matamda karigumba action amta laudna hujibaba inquiry administrative inquiry ama tawraga leine hai sibu chanaba yari administrative inquiry asi kari tawge da mai kari lapses leigi kari tawge haibagi matang da tawbani madugi akhoi root cause mayam ama kanana order pi habdu kanana duda administrative inquiry duda member ani ori duna hangmangam doribra adugi mahutta akhoi mayam gi kokomi gi demand su independent inquiry ma under akhoi this retired judge samagi makhada either session or high court ki judge makhada tawi haibu demand leramani adubu hujik makhata na changchang gi na harga hujik makhata na changchal laktabasi moigi kari policy leibino adumadi makoida adum thammasi adubu akhoi gi paumi singi oina de akhoi da makoina akhoi gi handokpi oina ngarang su kano dagi haidi ichau thokpa dagi mioi bagi akhoi gi hujik national flood ki dagi leba electricity gi emission gi keke myam leibasida akhoi da su masi akhoi ni public ta pidragadi madugi kano public ki su information du phangoi da pot am leibani na aduga akhoi da moina kano tawrisi leitragadi akhoi khara suspend toksira kaina bo khane mamangda adubu general body na lekhiba pot chief secretary na masana haigiba loisan 15 days ki manungda loigani haiba inquiry sigi report se phangdri bauti akhoi madugi pot to illoi na akhoi na lekhiba akhoi decision do lepkani boycott to wi khongjan changjangani public ta adugi anti government oiba adagi adugumba paudi ini haibagi poti lerga adu dum chatharagle akhoi yo endi kaisu makhata na moina harakpadu da akhoi kaisu inba leitri ado ngasi hayeng sida meeting ama toraga in the interest of the public ko kano gi nataba government gi nataba interest of the student and akhoi gi leiriba ichauna mayong naraba mayam sigi damakta ada area du da akhoi khara government gi pau khara relax torokpa yabagi pot lei haibadi amju gi oina itagils gi oina akhoi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯎꯒꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯊꯥꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯒ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯖꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯏꯐꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ MLA ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ MLAꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯂꯤꯂꯦꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯌꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ MLA 10ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯜꯁꯣ BJPꯒꯤ MLA 9ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯪꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ MLA ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯋꯥꯔꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯝ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯈꯔ ꯐꯪꯕ ꯀꯦꯔꯣꯁꯤꯟ ꯐꯪꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯐꯪꯕ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯕꯤꯜ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯐꯟꯐꯥꯎ ꯐꯪꯉꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯈꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯊꯣꯛꯇꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔ ꯆꯠꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯣ ꯂꯧꯒꯦ CSOꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯗꯦꯇꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯪꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯈꯪꯅꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯣꯁꯥꯗꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯄꯟꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ 12 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ June 19ꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯗꯖꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯖꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ओके अजारिंको ए मरक अमतंगा थचा होगे क्वेश्चन अमतंगा अजारिंको खुगी हंदक खुगी स्पीकर सत्यव्रतन दिल्ली चटपगी अमित शाहना कौरे हाइबगी मतांग सिदा तोंगान तोंगान बा पाउचे सिंग द खोइना मु उजबदा हारिबा महाक से दिल्ली द कौरे हाइरगसु उनगदोरिबा अमित शाह दि बेंगलोर द लई हाइबा याम कॉन्ट्राडिक्टरी होइबा कैनो मसु अमु थोलि मंगसाइ पाबुंगसु पनबिबदो दिल्ली दे हेक चटपसी मणिपुर के होइबा इशू अमबो नत्ते पैसा नीब लापने हाइदन GKP लाइन हाइबजे नहान इवन पैनलिस्ट अमनसु दुमक पनबिरमी सिगी मतांग दिल्ली दा उनब चटले हाइरगा बेंगलोर दा लई हाइबा अमसु अमु तारिये ओजारिंको सिगी मतांग सिना कमाइन तौजानो जा याम चुमे हुजिकी सेटबटना स्पीकर हुजिक स्पीकर वरी मागदिको माना दिल्ली दा चटलिसी यामना टाइमिंग जे यामना कोइंसिडेंट होइबा आई सोमदना MLA मैम सोमना चंगबगुंबा श्री बिरेन चंगबा माना चटपा मसी अखोइना उबा याबा पोरम खक्ता कनोसी मासु चीफ मिनिस्टर पोस्ट से तानबगी मैम सुंगांगनेको अदगी प्लस मासु मथंगी इलेक्शन दा अमुखना कानिंगबगी पोट अदुम लेको अदना इलेक्शन कानिंगबगी पोट लेबनिना मियाम सिगी कैनोसी दा आई खर तौरी नोगी अपामले तौरी मागी मोबिलाइज तौबगी एजेंडा अम खक्सु अदुम लेरंगदो माले कौरक्तबा हाइबदुदी माना कौरे मोय खरा अमना कौरे हाइ मीडिया रिपोर्टर कौरे हाइ अदुगा कौरक्ता अयामना कौरागदी कैनो लेबम दि थोकपनी असा हाइबिरिदो कैनो MLA मैम कैनो उननी चलगा कैनो ना प्राइम मिनिस्टर ना जम्मू एंड कश्मीर चखिबगी लेरमगी वफम सु दुम लेरिबनेबा अदुना स्वाइदा तौरिसी इट्स ए पॉलिटिक्स तदी अदुम होय अमित शाह दु बेंगलोर चलगा मु हलगा मा उनबी वफम मोरबसु याय अदुबु उनरगा करीनो सानादुइसे हिया सी अमलुबा वफम मखक्ति होय वरी सी करीनो सेटेबरता हारक्तोइसे अमित शाह ना नंग चीफ मिनिस्टर ओइरो हारक्तोइब्रा अदु हारक्पा यागदरिब्रा अदुगा अदाइदुना मणिपुर प्रोटेक्ट तौब ngamdoribra नंबर 1 अदुमा लेरे नत्रगना मंगोना हारक्तोइसे नोइदि इरांग थोइदो नमदो हारक्कदोरिब्रा अदाइगी एरिया दुमा अमुक लेरे मरमदि कगिनोबदा चीफ मिनिस्टर खनबदा 2022 की इलेक्शन मतुंगदा
kuiba matungda khoi yausang manung adai ta bane yausang manung sida keno si khoi Sri Biren Jingchi Amisana Kawian Chale Amarum Dana Sri Bisoji so Amisana Kawian Chale the last flight Sri Kem Chanju Kenona Kawian Pula Moy Umala a quick Pomi and say to the leader Chatpo Matandu Livna could Pomi and Singaya Moisi a quick Amata worries and they accept some more exclusive when a Kangat Pomedia Kanatana other come on together Moisi Amisana was a kind of guy Togi Tower Saki Visida Kenogi Akui si Amisagi get tana in the get the Mungai. When the Jungle get Tolopase, just 30 minutes part of when a Marum Jungle get Tolopase. Gari Togi, but the Tolopaduga, some around 40 minutes over me. Other than the Changi, but the map somebody comes in, I think I took us in Torga Punka, what would do? Min tara kulla ba meram dise adure the moy hum sida nang oi roi na torga kudo minute point torga noisu to we are have gi tension am yor mo yes men gi fapta thola ga nongala sitara man kana sidala ga yes chief minister law to e na oirine ba adu center se kyam yam na ki ne su lei re ko adu gi film lei na Sri Chaitya Bhatta na chali ba do adu center da mana muk mo ge haina chatpa adu di oira maroi ji na haige na chatpa kano mo to view kaina haige na chatpa gi wafam mo ro gani mana adu mana ko wor magana hai sem na ko wor magana mangonda hujik lei ba governor gi mathak ta lei irang sigi maramda namdhanaba khoi khara directives kara pinanaba ko orumbasu yai oirmoi haningai su leite dana ko admine thamsage. Okay, thank you very much. Ai oja Rabi Khan da mulak chage oja Rabi Khan akhoi hojik si laiba pibam sida tangai phadana assembly se dissolve tawraga fresh election ama tawna pharani habasi oja RINKU na su thambiri pabung na su thambiri adigi adumak miyamna Kogi popular government say walk out to Roctabana Maram work and the president will lack is mayamna expectation di am chow na taurumbani. Adong pu expectations si karigumba kalu mayam si pura tayo na kaya nga sayo sa RINKU na thambaba no may kapa tang kaktang di lepase si kaktana tana karigumba awan bam tati porak pangamdre. Adumak pu nga say ay Rabi Khan dalak chani si kogi Lairiba ko president rule si lotion giro haba wafam hamsu thamli duga parliament tha koi tha tarukti thamgani habagi proclamation amsu pass tawgi pasu leire masida constitution gi matungi ne yenga kanda koi gi tangai phadana upai leirakta taragadi koi fresh election ama 2027 da budi koi election se tadana leire sig matang sida Oja Rabi Khan kari kamai ni yengbe utang thambi masi Hojik India da lengak liba kegi Prime Minister Narendra Modi ki lengak si kegi Muhammad bin Tughluq kaina ekhoi history tamak pada tawa tawning bata tawba kegi thiknai da bai batare telon da ge ngangning ba tawning ba masage maming sikak chat ngai khona jabada magi party के ममिंग भाव बसिन नगरे भाव शिक्षे मोदी का गारंटी मोदी का वादा मोदी का खून में ब्लड भर रहा है गाय ने मांगे मोदी की ईद हम करना चलेगा मोदी की ईद मोदी गाय ना मांगे स्पेशल ताबियो कोई ना प्राइम मिनिस्टर है वो पोस्ट है कोई हम इज्जत तौरी बने बा मरमदी कंट्री से मोइने पूरी बने बा अदु हौजिक माना तौ थोरै बसिदी मागी ममिंग मोइना अखोई गवर्नमेंट है गदम ने अखोई पालिब गवर्नमेंट असिना एनी पार्टी होय जसनो अखोई गवर्नमेंट असिना प्रजा की दमकता है गदम तहल अखोई कइनो की के पहलगाम की थौबोकता अप्रैल के टांग कुनगनी थोई दो ओइरमगनी पहलगाम दा टेररिस्ट सिंगा टूरिस्ट कुनगा तरुक हाल है थौबोक सिदा माने सऊदी अरेबिया दा चलगा प्रॉपर लंबी दा ट्रिप टू मपुंग फारगे दा चले पहलगाम दा टेररिस्ट ना मी अटैक तौरेना अदुगा सोंदना माना बिहार दा नुमित मतनु मख काला मथंगी नुमित दा टांग कुनगा मैदा बिहार इलेक्शन कैंपेन जाउ दा नुगा नीतीश कुमार जी का लै थोएबा मागी सिबेति जी करिनो मागी आइडियोलॉजी से माना हलई से पहलगाम की थौदोक अवाब ताब सिंधु की नुगाई तबे हलईब्रा बिहार की इलेक्शन नंगाई हलईब्रा है क्वेश्चनेबल होय तब्रा
mana kai gidamukta no India si aduki super power ki thakta leirabani India si amna lingabani na yumdang na ba Pakistan Bangladesh ma kai choidana khalimi haina drone adu ka pe ga torga numini shudringe da mana sisba ya thoiduna kai ge yes ma kyam thona le mi hoige mana sisba khudak ta yari che that means Pakistan sisba ta option ma the foreman or hai pe bro thena ki bro adu ki matik ekhoi India na loi bahata ki pelgam ke tek to isena ekhoi India pumba thona fana party khenaba thaduaga punamanga solidarity ullaga different political party including Congress sauna tiranga jatra han basali se Congress na satpani ne BJP ki na tawbani aduna tawbani haibi natte ba India ki stand bu terrorist ki mayok tele stand adu nu target pane ba haujau jiksu India ki tongan MP sing even ekoi ki Congress ki sachi terror adum labadu US का चलागा अटोटो पार्टी की डोल सिंह जो लीडर सिंह चलागा पिथ्वी पुंबा मैसेज पुथोई बा ऑपरेशन सिंदूर है ना ऑपरेशन सिंदूर की कैंपेन सी अदों की बीजेपी की कैंपेन होइने ओथोपी के नो हाइबनिदा पार्टी नाइ दबिद चलिमने बा करी की दमकता अदु के हमना सोली बनो इंडिया ना मी संग घूम न ngai दमकता अतोप कंट्री के आदा चलिसी करी की दमकता नो बा apikpa country macha maga India gumba world ki second largest community oiba zumba Asia ma desa south ba leiba abana Maliam Sindhu no question chalaga aikoi operation Sindhu ki message ne aikoi di terrorism ki mayok talaina ceasefire su phalo en bi athokpa terrorist to khradi samsani sangwa ta di hat khodna kari gi damak to no ba yam aduk thuna withdraw to do yam shon thani du kari gi no ba mathang da maka mahna terrorist na mi kun ge taruk hale pahalgam da tongan ba lam dagi tourist singlak pani hai Manipur da yum thangna leiba lon amakhak jati amakhak furup amakhak ni haibi yariba Manipur imagi masai gonda leiba mi singe marakta mapan dagi changrak pani haiba atopa foreign gi illegal immigrants yauksalatana thokiba ngasi sahi ani ga makhai chura aba ani helaba sigi irang sida internally displaced person oina leiba mi lising humpu gi damakta ngasi mi chahung gi mayada masing khangdana haugiksu lapata oiriba sigi damakta di karamba special package prime minister modi na pubi rakpage ba home minister Amit Shah na Chingdana tarani lerga lakani tamdana trawani lerga lakani sing naina parge tamna biren na pairoina haiki bado ngasi sapsana ulaiba natraba prime minister Narendra Modi na ngasi tha kodingi man ki baat ena 2014 dai ngasi phawba sahi taraga ma thui shur aba man ki baat ma gi mangdrang gi baat ena haibi yarba man ki baat man ki thamoi gi pawdam do ngasi ngang kuda Manipur gi awa do to maron ma thokri dudi Manipur gi mi samana mi wena lopra sahi taraga ma thoi magi sarkar silak padagi magi mapunsi da press conference ma tawga mayam da public te any wang ngai ge khudong chapa ma pibra what kind of prime minister what kind of world leader how can we respect him mangon dai khoina kari respect to no Prime Minister amoina India ki policy da maker da India ki citizen namna hangba yabai wa hangi khurung chaba freedom of speech expression ki article 19 ki ra du bi ga media singwang amuktang di no matang di ma ki punsi da press conference amtang di silamo aduga hangal lamo ba why thona pa sabani thona nati masagi popularity mami hona bada Modi ka guarantee na theli duni ne lambi shurung matak to Modi ka guarantee na aduki matata maka terrorist ki attack si election matam da tawri se kay gino yamna si am kana thijan ba kambu umlem gani ko aduga khaler ga sai khrai matung da di cinema puthore hindi film ki industry ranga si cinema puthoga makoi na kari gi damta prime minister Narendra Modi na home minister Amit Shah na finance orga hindi film putholi no ngasi amaka mission Sindur gi hindu mission Sindur gi damakta film puthore isi kai gina film kya sure makoi gi purpose sidi India sengut cabinet te cinema sengut cabinet ba adujo makoi gi party gi makoi na tawkiba somna gi agenda amda communal da hindu muslim gi agenda BJP ki hek agenda se makoi ai agenda tawroi saukhat thorang tu tawroi
जापान बुलेट ट्रेन सानंगाई होनखिनी इंडिया दने हिंदू मुस्लिम के रा ठोकनगाई होनगनी इंडिया दे हिंदू का सिख का बुद्धिस्ट का मुस्लिम का हिंदू का क्रिश्चियन का जैन का सुमाइना सुंब वायलेंस से क्या कोई न थोके कोई खांग द लेदोइनो सिगी लमचत छे मसिगी हाइनबिसी इंडिया की मचूदो सिदा मणिपुर दसु मदुगी मचू तालदगा सिदी वायलेंस थोगा मा लोइसनदबनेब मणिपुर की वायलेंस माना नोंग फावबा मिनट 5 फावबा लाकपा ngamdabase लाक्तबसे सिदी अखोइना अखोइ मणिपुर मसा अखोइना मानरगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाहक से नपुन से चुप्पगी अखोइ लाकपिरनु हाइबा वॉइस अमा अखोइ थाबा ngamdeba अदु अखोइ स्वाइना अखोइ मसेदा स्ट्रगल तौदी स्ट्राइक तौदना अखोइ मसेदा इरांग तौनरिमेबा अउना हौजिक लाइबा पोतसिदा महाकी वाही अमा हाय मकोई की पॉलिटिकल पार्टी के नेशन फास्ट पार्टी सेकेंड इंडिविजुअल थर्ड मानगाई बन नेशन फास्ट तो मोदी के गरिंदी लाउचिम नेशन फास्ट लो इंडिविजुअल फास्ट ने मान लाउच इंडिविजुअल हाले मागी ममिंग सनगाई होलब मागी ममिंग हाना पुथुगा तो बरे नेशन फास्ट आइब टारगदी मणिपुर से नेशन दगी मनुंग अम ओइदबरबा यूनियन ऑफ इंडिया हाइब से यूनियन ऑफ स्टेट्स ने मणिपुर से स्टेट्स अम ओइना मसिगी मणिपुर दे क्रेक सफा मतमदा आई कोई हक्सांग की बॉडी ऑर्गन लिसिंग क्या लाइफ सिमनगा पार्ट अमदा तिंगंग दिनबा मतमदा होल बॉडी से फीवर अरुम होरिबा नत्रो टिटानस फाइगम संखरगा मी की लाइफ मांगिबा नत्रबा इंडिया की चावख्रबा मी करोड़ सामनि फुट निथोइ से मनगा मणिपुर द पाक्तकना मी के आगे सिंसा तोतना सिरबदा मान मणिपुर बु थौसादब तारगनि मा यूनियन इंडिया से हाइड्रे इंडिया मचेताना थुगार सु यारे मागी ताम से मागी पुंसिनि लोइरबो नुंसा सोर लेइरिबो मादी अदुम कम्युनियन पॉलिटिक्स और सरकार पाइगे हाइबनेबा मसिदा अखोइना पुन्ना थेंगनमिनबम संगी मणिपुर बजा मिकुप नाहुम सिंगमिनसी मणिपुर की दमकता मपान थोंगना लेपी नबा अतोप स्टेट लेते दोल मानजरगसु मणिपुर की दोल से अतोप स्टेट बाय यूपी की जोगी कुंबा नत्रगना बिहार की नीतीश कुंबा सिंगने मकोई मसेन सुलागा मणिपुर की सोलिडेरिटी उत्पीदबनिदा तसेंगनाम की अवना अखोई दे या मुन्ना खलगा अखोई मणिपुर कनगदब कनानो पॉलिटिकल पार्टी कनानो मणिपुर कनगदब मी जी इंडिविजुअल ओइना सु मी जी खनब तायबा साइगी सर बिजोय ना हाइबदु माइना जी ना अखोई सर रिंकू ना हाइबदु ना जी द चलगदी ओजातोलन की जी खुतु दुनि को अंदर तारी से मी ले लौथोक तब मसाना सरेंडर तौरिदो अदु जी लाटबगिनी जी जे कैपिटल जी से बेरानी जी से सुबला लालोइदमनी अनाउ जैना रोइबदा हाइजनिंग बजे अखोई येंगु नुमित खर निसिंग साइगी वहंगदो मणिपुर थाबा थादबगी गोलताबी की थौदोक्ता अदुमटिक इहौ कनरगा नसी तुमिन लेसनगिबा अखोई की पॉलिटिकल पार्टी ना आई साना रिप्रेजेंट तौरगा नसी होम मिनिस्ट्री दा होम कमिश्नर दा अखोई आरटीआई थारगा अकन बेक्सल लोखन गाइदम तै अखोई लिखुन थीबा हौरियबा सोनना मणिपुर प्रजा से तुमिन काउथोखरेबा मणिपुर प्रजा से स्वाइदा गवर्नर की ममांगदा गाड़ी एम फ्लैग पोस्ट केला क्वेश्चन चलगा सरकार सेमदि चेन बसिदा सरकार सेमदि सेंगे लकनेना प्रजा पंगतलिब्रा सरकार सेमगदि आई मागी मिनिस्टर एमएलए होरगा थौवानु मने खलिब्रा खैनोमा प्रजा द इथिल पिएबा अदुदने ने साइगे सुमांग लीलाना पीबा मेसेज दि सोसाइटी की करेक्शन ओइनगाई दंतनी सिनेमा और ड्रामा और सुमांग लीला इज ए काइंड ऑफ मिरर इन द सोसाइटी हैवनी बट मणिपुर की एमएलए मेजॉरिटी एमएलए इन तोइसनी इट इज एंटी मिरर ओइबने अकाइब नुंगसेन की सकपम दे सुमनुबंग मोय अना अकाइब नुंगसेन ओइबिगनो मपुंग भाब नुंगसेन ओइबियो लोबनु बित बोर की ममांग थंबा अचौब नुंगसेन दो अदि ओइबियो मणिपुर की एमएलए सिंग अदुगा मणिपुर कन्वीनर्स है वापम से थमसे ओके थैंक यू वेरी मच कोई हौजिक त फंगबा पावगी मतुंग इना ngasi बीजेपी की तोंगान तोंगान बे एमएलए 38 की मिफमसी होगी अखोगी एमएलए विश्वजित की युम द पांगथोई हैबा पाव मसु हौजिक त फंगे मसिदा करम वारेप करी फिरेप लौगिबनो हाइबदुमक्ति हौजिक अखोई चपचाना खंगबा ngamdri अदुमको हयेंग ngahak leiragadi masi kari kari warol haikebano haibdusu ngahak leiragodi social media da kwa khangpasu yae adu hayengi keno da budi koi chapchana khangba ngamgani ado loisilakpada papung kari gumba warol kharadi papung thambini ne ba male papung hoi ai am tantang na haijage papung akhoi handak kokomina luchingba khogi khongjang che
masida nupi nipan sokki ko nupam da sokte masi akhoi afaba sign na te ba any ihoda nupa singina maning tha nupi na mang thaba lam moina tawri eba hojik rajniti wala singina kari makhara pendra kanda I think jungi thogdok to thokani ko ha I think jungi thogdok se 8% uhoweba nupi si yawe nupam cha sati krama na manipur kai dori is the political to lak ba mogi inindo akhoi bok nervous chaleba nupa na mang thaba thogdok neba aro hojik nupi ni injalaga nupa ke na tungda le ro to ba ihowje si spontaneous wide si akhoi pang da mina to bu keno ni sina ikidong da mai pa oi na thamningi 18 jun pusilakano saido koi bunga atopom na ngasagi advocate Rabi Khan ha kiba prime minister Modi na Saudi Arabia dagi mai visit kaksil la pado pahalgam terror attack ni harga Nitish Kumar ga phamin raga Bihar election November rai tai habni adu nok tan wari sabado maduna kari tak ke da India pumna ju sidanai adu ga Modi si leba ki khande election mai papa khaktagi gona khalle na khalle aragi operation sindur se akhogi pandam ma yogdribo torkadra na khalame ba taina Srimati Indira Gandhi na America gi 7 plate thaujalak ga kanda ki da gai Pakistan je dismember terga Bangladesh ning taman gibedo adumaina handak su moina hore ena lawre aduna Pakistan da Baluchistan chin kari kara me thugai bangam bagi sakti do tabud renkal akhoi Srimati Indira Gandhi ne tawu matamda si party wana se deko Atal Bihari Vajpayee na mahakti aseng Durga gi saigon ni hagi bane ba thawwe ba ko adu ju matakta India ka gi to Khalistan movement je mana khali operation Blue Star terga location gidna aduna marum moidna mai thawai ju mangi ba ai hajari se Modi se adu history da Indira Gandhi gi maming se yam kalakpadi malaga mawona pang da bam yawo thawna se compete tawningi aduna ngasagi propaganda na hena chatleba propaganda na asengba thabaka compete ba chungayero ada Modi gi huji yam tension le ram doi se mana 2014 da sarkar par kumatam da magi senior advani adi ate ite me Murli Manohar Joshi chai 75 heladi akhogi minister oibirano vote depirano na campaign chathagi ba magi mathak thongu maya ma ngon da poktak pi ba ma bu sembiro ko mana khadu isi karigino mana haido ki wado ngasi di mai mamangda September tang 30 da tadore September tang 30 da ma 75 shudur ne ba to kadra to idru yeng cheba adai da magi maringjen khangani ba kari haraga sangdoi na ra tokra to gana kana mu chindino masi September 30 yor kan khangani ba akhogi maming yam chatpa Lok Sabha gi speaker on ba Sumitra Mahajan ma masa machu mamangi ta mamada akhogi vote lepen gi deba 75 years surena samai dana mangon digi hena thona leba mayam vote lepen kandra ma masamuk 17 September 2025 ta prime minister gi pham thadok pra natra thadok ta pra isna Modi gi aseng ba character se masi Indian history de ihodu ne ba thok tawrira ngang thok gi wa ngak pra se si yeng se ba atu bom na ngasai Rabi Khan yam nokning mom hagi India da terror attack ta wasi election maya da ta we Modi gi ani su tam je ma popular thine oidrum ne ba adagi pahalgam na to kari Pulwama terror attack ta wadagi mana khanguk dana akhoi balakota kari da border la jindabi da border wang di missile capsule attack kar tawrena terrorist kya si kem kya to khangde adana ma vote ka gi ba ada handa ki sisu ai yam kana allegation tawningde ko adu Bihar election kari kara adagi phangada ba target military target enam le jidna adu yogde sis mari ni ka takatan lan tonora Rafael amani kap thagre Pakistan adu lan khangre lepi Donald Trump na hairat padai ni hai Pakistan haijar padai ni hai asenga paudi lan mar achum da phangre Pakistan asonda lan ngamena makhogi General Munir Asimdo Field Marshal kahangre India from the land gamena tonreko sigi situation thaba hando obduna asing ba saira aduga operation sindurusina India da akhogi terror attack lepen gidori bra simsu fusion ugudab neba hojik si Indus water treaty gi handoga Pakistan gi ising thingi ko si acho problem ising thing bajina sum chathara gadi
अखोई केनदो बुटो मोही बेनाजी बुटो की मचन पादो माना हागी बसे इसिंग थिंग असी एक वार ने लोगने इसिंग थिंग बजे पाकिस्तान यम वादी ने बा अदर इन दिस स्टूडेंट्स दा ई वेना चेलन गनी का ना धब जाकर में तौगी बा सिगी जो करी आउटकम दा ई येंगी सी अदर मोदी का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का चांगदम न बदी यारोय अमदे यम थौना फै क्लियर हेडेड वे अदर मिलिट्री गोल फजना फंगामी अखोई इंडिया दी होजिक अमेरिका ना सपोर्ट से तौरी बनिको मतम चाउरो अमेरिका के 7 फीट छे बेना मयादा लेरमबदी थौजे लेने बा बांग्लादेश कन्नबना बांग्लादेश लेबा पाकिस्तान की 93,000 सिपाही छे सी कन्नब चंग पद चंग इंदिरा गांधी ना मिलिट्री से ऑर्डर तरगा बांग्लादेश लिबरेट तौगी बने मखा तारपना तमान में हिस्ट्री बरेको खालिस्तान मूवमेंट जो क्या कन गे तो खंगिन सातेग्रा मूवमेंट है वो जो कांग्रेस की बानी वो जो पूरा लोई थी ना अरे ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने तौगी दो चंग भैया देव गोल्डन देव ने चंगदन दन तो सीरियस सी ने चंग तरगा बिंदर वाले ने जब हाथ तो ये लगे मोई खालिस्तान की मी में तो लोई लोट ले रहे में प्लेस ऑफ वर्शिप में चंगो है ना को आधे को थोड़ा तो ना हिस्ट्री तो वाने जज तो जहर सुनो मोदी के इंदिरा गांधी के कंपेयर तो वो ऐसे कांग्रेस सपोर्ट तो भी नते बीजेपी सीधे भी नते अखोई प्राइम मिनिस्टर अनिजी की खेने बदो आधे पुरोक चबने थैंक यू ओके थैंक यू वेरी मच अंगसी के कोई पुखचरी बा टॉपिक असी दा कोई तोंगान पैनलिस्ट अहुम कोई पाबुंग बिजोय ओजारबी खान अदो कोई गजारिंकु ना तोंगान बा वारोल थंबिदुना पुखचरी बा टॉपिक असुबु मपुंग फहन बिबगी दंगता हन्ना कोई न्यू टीवी माय कईदगी panelists ahum pu thagat papong dokchari thank you very much for joining us and making our show a big one thank you very much once again loshila pada khoi gi ngasi gi bochari ba topic asida khoi gi panelists ahum gi tongan ba warol thambikre loshila pada thamjaring ba wafam di khoi gi hojik si khoi gi president rule lairi edumapu popular government ama semna bagi damakta khoi haukiba imsagai sanumitagi चौबा अखोगी हाइरिबा अखोगी बीजेपी एनडीए की अलायंस लेबे तोंगन पार्टी की निफु मरी यासिनरे दि हाइरी अदुमक हजिक मक्तजु फंगबा अखोगी पावगी लिखुन की मतुंगिना ngasi बीजेपी की पांगथोकदबा अखोगी मिफम अदु अखोगी विश्वजित की युमदा पांगथोई हाबा अमसु म्यामदा थमजरी लोइसलपदा थमजनी वफमदी खोइना मथंगी लाकदोरिबा 2027 की मिहुत खनबा मतमदा खोइना राइट पर्सन खनबा हासिसु यामना तंगाई फदे मसी मक्सु हंदकी मणिपुर थोइबा तोंगान बे इशू सिंगसिदा मरम ओरकांदा खोइ कुकी अमदि मैतेगी कॉन्फ्लिक्ट असे हजुक पपुजु लोइसिनद्रिबनी मसी मंगनाय खोइ मसागी चप चाबना वारे फेरे लौबा ngamba दुगा मयामना साइदगी पनबीबा अखोगी yes खक हाइदबा दुगुम्बा मसागी चप चाबा डिसीजन अमा इंटीग्रिटी डिग्निटी लेबा अदुगुम्बा मिहुत अमा खोइना तंगाई फदना खलौबा हाबसिसु याम तंगाई फदे हाबसि खोइ मतमबुदी वालबसु वाना हौजिकतगी खोइ मेंटली प्रिपेयर तौदना खोइ इसाने इसाबु ऐसा खोइ सिविलियन अमोइना पब्लिक अमोइना खोइ असोइबा यावख्रबसु मतम चाने खोइसु संदोक सरकांदा खोइगी मपुंग खोइगी राइट ओइबा मपुंग फाबा अदुगुम्बा रिप्रेजेंटेटिव अमा खनबदा खोइगी चप चाबा थौदांग लौमिनसी कॉन्स्टिट्यूशन खंगबा कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा खोइ करी तंगाई फदना तौगदबनो हाबदो खंगबा अखोगी लीडर अमा खनमिनसी हाबा वरोल से थमजबो लोइनना ngasi yone मियंग ताबिरो खाइ पुनम की मफमदगी काइननबा याथंग निजरी till then take care stay safe and good night Welcome chahi khudingi miyoi lising kaya NEET exam to qualified oragaso sudnatagi miyoi khradam government selection phangduna MBBS tambai khudong saba phan lemhoriba NEET qualified oraba student singda wahang khara lai makhoi ne MBBS tambagi manglan ji mang phawna roidra makhoi gi damak lambi amata leitrabra lairaba mahairoi singna karam na MBBS tambai agani foreign da chattuna MBBS tamnari se kayagi matik lubagi haibana chingba wahang mayam lai wahang singsigi pawkham adu poduna lachare adom na NEET qualified oraba malem gi tongan मफम कयादा गवर्नमेंट कॉलेज कया आमदा एडमिशन तौबै खुदुंग चाबादो पुदुना लाक्चरे सेलगी खुदुंग चादबा महाइरोय सिंगना एजुकेशन लोन की मतेंग लौदुना MBBS तंबै खुदुंग चाबासु लैजगने चही कुन हेना महाइरोय लिसिंग कया रशिया चाइना
Kazakhstan, Uzbekistan, amadi Bangladesh yauna tongan balaibak singda MBBS admission da mangzil thana mating pangduna laklaba JR International Education Consultant da linksin biro. FMG natraga next exam gi damak foundation coaching facility su laigani. Aduga entire notice manungda best FMG exam results puthokuna lakliba consultancy amani. Akupa detail gi damak pi numbers the contact of you natraga notice window TV building the linksin biro. पैसा यामना लेजदबा मीसिंगी हाइदि लाइरबसिंगी दमक्तदि यामना खुदोंसाय कोन ट्यूशन फी पी हादुना सिदा एजुकेशन मोगी सिस्टम सिदा फजना सोइबो खोदबो केमता लेते फजना तंबी हॉस्पिटल अमदा डॉक्टर अमना माइ पाकनबो होनरबा मतमदा हाइथोय सिंथोयरबा पैरामेडिक्स अमदि हेल्थ केयर टेक्नीशियन सिंगी अचौबो थौदांग ले JR Institute of Medical Sciences ta degree amadi diploma in MLT, OTT, RIT, diabetes management, clinical nutrition asina chingba paramedical gi field da yamna thak wanglaba education amadi hands on training pizari. Pharmacy Council of India na approve tawraba pharmacy gi diploma course su yamna affordable oiba fee structure da pizari. ICOJ paramedical की OTT department दा semester exam थाजरी ये hostel visit की खुदों चाबाम ले रहे को अदुगा मना अपन ट्यूशन फी पी हादुना सिदा एजुकेशन मोगी सिस्टम सिदा फजना सोइबो फकत पकेमता लेते फजना तंबी इसागी लेब मतिक चान लेबा लाइब्रेरी मतिक चान लेबा सु हॉस्टल मतिक चान लेबा न मरम मोरगा हॉस्टल दा कोन हॉस्टल विजिट अदुम दे जत फंगे अखोय लोइजद्रगा सो अदुम नर्सिंग डॉक्टर सिंग ना अखोय दा लीड तौबीरगा को अखोय दा ताकपीदना याम एक्सपीरियंस अदुगी एक्सपीरियंस याम लेजे अनंग हौजिक फाउबा सेकेंड सेमेस्टर तमकपसिदा अगोंदा कैमता अवाबा हाइदि कैमता लेते कैगिना हारकांदा अखोयदा दुम फैसिलिटीज अदुम फंगहली लेब की फैसिलिटीज अदगे अखोयना खंगनिंगबा हाइनिंगबा पुनम हॉस्पिटल चलगा ओइरो लेब चलगा ओइरो अखोय दुम तौवे इंस्टीट्यूट असिना पीरिबा खुदोंचाबा असि मयाम पुनः लौमिनसे पुनः तमिनसे खुदोंचाबा मयाम से लौमिनसे मयाम से पुनः तमिनसे फ्री काउंसलिंग सेशन अमसुंग डायरेक्ट एडमिशन की दमक मखाद पीरिबा नंबर सिदा कॉल तौबीदुना खुदोंचाबा असि लौबियो